Jotono sari kaham tei sobani sibai tini sing TPF ni ngai press meet to ma phaimani sing jotono saimano tabani present situation belai ke tipra hawo belai ni wana ma singsa te belai ke na sini hani dof hani borok rok kiri koro wana ma singsa ngai tong jak jora Kiaba gedek mani ulo sing tini press meet ni bisingti joto hati to phabai sing tini krengai manai puilana jotono hambai tei sobani sibai marogu je COVID-19 ni bisi gedek maromui sing kabang ma communication gap ngai tongai mani Kiaba communication gap phana sing social media ni bisingti bebak nang sini samung batang sing krengai tong inge sing tini oro press meet ma phaimani karon khomati hai sing saimana je salbung burung o Tripura hawo 1947 ni simi sing di India habani pore tini 72 years o Tripura hawo o hani besaro native people indigenous people lo outsider borok rok by harassment khajak tongmani rape khajak tongmani murder khajak tongmani tini joratei there is no any single justice tini joratei kaisa justice krui aba high phenomenon continuously o Tripura hawo sole gaitung sing sobak lagi TPF abna to sing sobak lagi Kiaba tini joratei sing nogo omo hai tini be stop yako continuously o rape case gang rape sole nyetung tei sing idani go tei bu nuku kha tei bu belai khana bari mani nuku kha 13 tarik ni horo sing bisram gons ni kahini nukha tei 20 tarik ni horo sing nukha tei mia ni horo bu sing nukpi kha continuously sing obo hai rape case murder case tei bupra saprang mani kiri koro hor sal bihik busano to yin nokla khar mali au hani busaro bihik ni security roi mali busai busani security roi mali buma bupa oba haike sing hor sal kirima sing san nugoi tongmani oba belai ke sini borok sini lukuroni thanigo khak song lukuroni thanigo belai ke wana ma kirima hapjak apna toigene sini tini press meet TPF sanani naigo o Tripura hawo law and order humani mungsa krikha sing nugo tini law and order humani mungsa krikha orani wa sing nugo tei mention ma khlainai 25 বছর CPM ni communist namolo beseng nukha bonis kang congress namolo beseng nukha tini BJP tabo BJP and IPFT BJP government tei council of Tripura motha government o government tongani bisingo butini sing continuously teibu sal brung baira khlaigai o dofani birman mamani sing nugoi tong kintu abono tabok joratei mungsa samung law and order ni samung mungsa krak nugya tei kuno political party ningai bo abani movement sing krak nugya TPF belai khena wana kha TPF belai khena wana ma singsa ngi jagini tini oppress minda ma phayu sing wan sokbani political leaders political party ni hoitebo obati hai sini jetu sarkaro tongo sini sarkar ADC sarkaro sini borok tongo tei state government under sini borok tongo amati hai dongna teibo krak khlaigai samung petang rom jakdai tei obani yak ni yokna ni bagai sing jotono saktharmani tei sobago baksa ongkhlainai hinai sing wan sogu tei tini sing obani bagai ni oroni go ma phaigo je tini joratei sing nukha asa incident kabang ma sagai sabaya FIR khaiji esi busuk sal brung hor brung sing khobor mai esi busuk social media kabare sing ya busuk kabang FIR khaiji busuk kabang phiaba continuously amati hai borok dofani harassment ngai tongo torture ngai tongo murder ngai tongo rape case ngai tongo phiaba sing nukha police FIR khai khang khebo aroni go ठीक FIR सठिक FIR khlaijagya stock FIR khlaijagya sing miani gotna ob nukphi kha aro je police FIR namani aro kuno authentic FIR sing nukya attempt to murder je khlaijagai tongmani aboroni FIR loose khlaijak nga tamni bagai khangke sing aro nugo je culprit dogno पुलिस प्रशासन नि होइते लॉ एंड ऑर्डर नि होइते क्राक कुनो शास्ति विधान रजक मनि करी ते ब्रंग लूज खलाइगै पुलिस प्रशासन नि होइते जे एफआईआर टेक अप खाइजक मनि अब लूज खलाइमनि बागै बरक ते बि एनकरेजिङ मन अम हाइकन सोसाइटी नि सोशल एलिमेंट अमत्र तहनै सोसाइटी नि जे हामिया सामंग तांग तंगनाइ र अ सामंग हामिया तांगनाइ रनो ते बि एनकरेज रमनि जों नुकमा खलाइगु abdi bagainya sing tini law and order pura break ng tongani home department tongo home minister tongo chief minister tongo phiaba or jagawo mungsa law and order ni nucleus abdi bagainya sing tini Tripura people's front joto lukuno koiga te saklaiga omo hai sabrung brung ni butharmani soktharmani rape case sing tongani oro sini dofani continuously je birman mani tongani oboni sobago sing joto thansa ke soba khainani bangai buskangni salo daktini TPF soba saklainai tini ni horni bisingono sing memorandum submit khainani bangai sing governor ni thani appointment nanai
डेट फिक्स खालायनाय तिनि हरनि बिसिंगनो जों साख्लायनाय प्रेस मिट खायमै मानि परे बरि परे जों ससियेल मिडियानि बिसिंथि साख्लायनाय जत हा तै दफानो हामजांनाय तै हानि बुसारक जत थान साख्लायगै सबा थानसा अंखानानि बागै हा तै दफानि जस्टिसनि बागै सबा खायनायनि थानसा अंखानानि बागै जतनो जों कबकनाय तै बुसकांनि 6 नभेम्बर सरि बुसकांनि 6 डिसेम्बर दिल्ली ओ थाङै जों ह्युमेन राइट्स कमिशन अब जों अबनो तैगै जों बयस रेस खायनाय जों आरो 6 डिसेम्बर थाङै TPF ni pokho teke Delhi jontor montor asogoi oboni khorangma जों तिसानाय जों अरतेबो साइमानो दिल्ली को जों नुखा जे निर्भया का एक नि जों जतो साइमानो निर्भया कांड हत्याकाण्डनि लीला न किन्तु तिरफ्रागो प्रतिदिन एभ्रीडे और निर्भया काण्ड चलेगै दं किन्तु तिनि जरातै केबो मकल नुग्या काइसा एक्शन उंग्या आबनि बागै और इलिगेल इमाइग्रेंट्स इलिगेल इंट्रूडर्स और सरकार तंगसाक इलिगेल इंट्रूडर्स और निगो प्रशासननि मालिक तंगसाक इलिगेल इंट्रूडर्स और रूल खाइ तंगसाक ओ तिप्रा हानि बिरमान तिप्रा दफारो योग्या आबनि बागैनो TPF सागो फाइदि बाक्सा खालायै दफानि सबागो अंखालायनाय भोट रनानि बागै बाक्साया दफानि सबागो सि बाक्सा जों रिंगै थानसा दफानि सबागो जतो बाक्सा फाइना बागै आबनि बागैनो ओ हासिनि हांके सिनि शासन मांनाय इलिगेल इंट्रूडर्स औरनि डाक्टी भोटार लिस्ट ने आउट खायै सिनि यागो सिनि राजनैतिक फुल क्षमता मार नाय TPF नि ओ सबामनि बागैनो कन्टिन्युअसली 7 इयर्स जों सबा खाइदों आबनि बागै तिनि हाहायनो मुइतो मा खाइफिगो ओ सबागो जतनो बाक्साक लागिै सिनि हासिनि शासन ते फुल पॉलिटिकल पावर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर तिप्रा हानि तिप्रासा बरकनि यागो सफायासाक औरनि लॉ एंड ऑर्डर नो जों ते सिनि यागो सिनि मानथा सिनि नाइमाटिके जों ते सेफ सिक्युरिटी ग्रान्टिक रिखा आबनि बागै जों तिनि प्रेस टिभि सिंथि जतनो कइयो ओ हानि जत पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नथों नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थों सोसाइटी इंथों जतनि नगन सगै तंगैखा जतनि नगन सगैनानि बाकी नासिंजाखै तंखा बफ्रो ओ सबानो जों कप्लाय खरां तिसानाय तिनि जरातै जों नुखा काइसा सभा करै कुनो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कुनो सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन जे कन्टिन्युअसली जे हाइं तंमानि आबनि बागै फाइदि TPF थांनाय बिसिगो तिनक जतनो साइमानो बिश्वजितमते हाइख्रायनो साल कथां बिश्वजित बुथारफ्रो जों COVID-19 नि जराफोरनो सभा खाइगै केस खलायलायका दिनै ओ केस दिनैबो पेन्डिं खो पायाखो फियाबा जत दिन पायासा TPF पनि जारी तंनाय ते अमहाय तिनी जे कन्टिन्युअसली जों नुखा बिश्रामगन्ज ओसकांनि घटना नुखा उदयपुरनि तेपानियानि घटना नुफिखा मियाफ्रसिनि न्यूज एजेन्सीनि सुमै टिभिनि न्यूज एजेन्टनि एटाक न जों नुफिखा अब हाइक्लै कन्टिन्यू जे इंगै तंमानि ते बाइक नेम ऑफ बाइक एक्सीडेंट नेम ऑफ गाड़ी एक्सीडेंट अमा हाइके सिनि बरक साब्रं जे प्राण नाजागै तंमानि अबनि प्रतिबाद ते अबनि सभा TPF कन्टिन्यू जारी तंनाय ते अबनि सभा ते जों सानानि मुसुगु मियाव जे इंसिडेंट गो जों खनाखा नुखा न्यूज नि बिसिंतै इनफरमेशन माखा पुलिस नि इनफरमेशन तै खरक था कालप्रिट नम्बर रमखा खरक बातंमानि खरक थाना रमखा किन्तु अ खरक थाना लकानो सगै दं बरक न एग्जाम्पलरी पनिशमेंट मार नाय तानि खांके बरक खरक से रैप के गैंग रैप नि केस ओसि बरक नि ओ अटेम्प्ट टू मर्डर केस ओसि बरक इंसिडेंट आबना क्लोज खलाय लूज खलाय केस खलाय माया तिनी बरक गर्ने लकाप सय त माबा अब जस्टिस मानानि नांनाय बरन फांसी अर्डर खलायना नांनाय TPF अबनि बागै दिल्ली तक थाङै जों ह्युमन राइट्स कमिशन अब अमनो जों खरांतिसा नाय तै त्रिपुरा अब डाक्टी जों अमनि सभा खलायनाय आबनि बागैनि तिनिनि अमनि साख्लायबं तै काइसा जों साख्लायनानि मुसुगु ओ त्रिपुरा हाव लॉ एंड ऑर्डर पूरा डाउन थांपायखा कंट्रोल करिखा मंगसारफानो सिक्युरिटी करिखा सीएम नि यागो होम डिपार्टमेंट होम मिनिस्टर सीएम चीफ मिनिस्टर तिनी लॉ एंड ऑर्डर पूरा बाई थांखा एक टू शब्द करै सिम्पेथी करै बरकनि ताकफानो खाममानि खारियकमानि कुनो लीडर्स नि खुक्तै फैमा नुगियाखो काइसा अबनि एक्शन नानि बागै काइसा ऑर्डर नुगियाखो काइसा इनिशिएटिव नुगियाखो आबनि बागै जों सीएम नबो अपील खाइगो जदि बो लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल खाइमालिया ठीक लाइसालक बालियांखा बनि सीएम रिजाइनेशन रथों आबसिनि नाइमंग तेचिनि दाबि ते गवर्नर जों सानाय दायति लॉ एंड ऑर्डर त्रिपुरा ठीक खाइदि खाइमे आं खांखे ओ हानि बुसानि थानिगो या फरिदि पॉलिटिकल फुड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर एंड द पॉलिटिकल पावर अबनि बागैने जों तिनि जत तिप्रासा दङ खा थानसाके बासारि सभा खाइने बागै बासारि थानसा बमनि बागै नां हा ते दफानि सभा खाइने बागै थानसा पॉलिटिकल बुट जों गवर्नमेंट चालायखा गवर्नमेंट थालायखा गवर्नमेंट फालायखा किन्तु ओ हानि बुसानि यागो फुल पॉलिटिकल पावर फायासा ओ हानि बुसानि यागो एडमिनिस्ट्रेटिव फुल पावर फायासा ओ हानि दफा ओ हानि सिनि सेफ सिक्युरिटी सिनि अधिकार जों मानलिया आबनि बागैने जों तिनि ओ खरां कप्लायनो जतनि थानि याफार हरो जतनो ओ सबागो दै बुसकांनि सबागो TPF खना सालसानि परेने जों ओ सबानो ओंखारनाय
te o sobago jotono baksa khlaigi sobago baksa gei sini o Tiprahago joto injustice ngi tongmani asuk হাজার thousand tini FIR khaike FIR ni action kri কালপ্রিট ধ্বংসা গিয়া কালপ্রিট মাগৈবো কালপ্রিট লুজ খাইগৈ 1 বছরনি কারাদণ্ড রাং রখে ইয়গৈ থাঙ্গো বিশ্বজিৎনি কেস তিনি মুইতো মাখাইনাই বিশ্বজিৎনি কেস কে বনি রক সিয়াখো বিশ্বজিৎনি কেস যখন जों को हाइकोर्ट तबखा हाइकोर्ट तब उसी साइमानो जे 50,000 बाइसि खरकसा कालप्रिट बरक इयगै थांखा 50,000 बाइ खरकसा मार्डर केस इयगै मानो बहानि आइन कानुन खाबो वानामा सिंसा बने परे जों हाइकोर्ट केस पिटिशन खाइनि परे तेवसे रिपिल खाइबनो रम दिहेनि अरेस्ट खाइदि हनै तेवसे अर्डर जाफिगो गुरि गै दङो कालप्रिट सालब्रं बुथारमानि परे हाइकोर्ट केस अर्डर खा वान्टेड sabo pinaknat boni polisi pinaknat Tipraha yakagei Bangladeshi bongkai thang tani bagai Bangladeshi khar Bangladeshi ni phainai tewaisa Bangladeshi kharu apni bagai ne oro joto din na pojoto illegal intruders oro tongsak o hani porok rok te tongkasang manliya apni bagai sini sobat temanga mengnai illegal intruders oro ni political power te administrative power nai tongmani abono si maya karnai apni bagai si soba o soba ni bagai si phaidi joto thansa apni bagai TPF continues jare tongoi tongu Supreme Court tin ta case illegal intruders in bagai case NRC tamni bagai case illegal intruders or ni nordi political power sin yaus matong nai boro illegal voter borno as per Indian constitution article 6 apni anusari borno delete deport khadi they full political sin ya gorodi apni bagai ne okay they CAA ni bising they illegal intruders or ni go religious base khai je intruders rona nai tamai apni against sin case they Passport Amendment Act apni against sin case tin ta tak Supreme Court cholai tung apno tei bu crack lagi dakti samung basarana bagai sing tei bu appeal khlai tei joto hati jo hamjak nai borong no besang tei saklai jago NRC ni case tabok pandemic ni jorani bangai regular basic case je Supreme Court tongani tabok stop tabok abo stop oi tong jago kisa salni pore khene abo salung phinai apro sini NRC ni case ni hearing phainai apni bagine joto khakolok ke hati dofana hamjanai TPF no subanai unklok tibes kangtei morally spiritually te financially je subanai ni rongno joto no saklai NRC ni case dakti ne seng tabok pandemic ni kisa relaxation ung sakatrek ka regular base ni case tabok Supreme Court khlok yakok khlok bai mani pore ke seng gobno dakti khanya ni bagai te bu soba ka krak khainai apni bagai joto khakologui seng manai singnai nei te o hati dofano sini yako শাসন প্রশাসন to banani bagai si beskangni sini soba bak saklai soba ma khainai obone sini tinini koimeng apni bagai ne joto hati dofana hamjangnai political party thing je phangthing tini MLA MDC kabang matong MLA MDC rok tini tangai kaisa kok saya tini omate hai ili society ni samung hamya criminal acts continuously barai tongo tangai tini je borok tangai kok saidi samung khaidi hni je rohor jangai rok tangai tini kathaisa kok sayangkha wanama singsa omo dofani kaisa wanama singsa kaisa symptom phai tongo o dofaro kia tamo beba khorang thibe ka hede o dofani thai tei jabe ka haide tini ani nogo manja ka khana ni nogo thangai tei ni no boni nogo thangai ke bu yogya apni bagai ani nogo phaigra thing de nang nai singai to bofro busuk jara tei nai singai tong nai Tiprasa dofa apni bagai sakni rights sakni odi kana kok sanani ke bu takiri TPF tini o ha national international jara thangai ne kok sanani kriya o kiriani khorang no seng joto pal baksak lagi sobani kaplai khorang mati sanai te legal file legal justice jesek mansak seng abono kaplai matlang nai hai kai o Tipraha o te bu criminal act te bu bare nai abne bangina seng abono thansak lagi joto ne o criminal act ni against o criminal act ni protikaro seng joto ne bal baksak ke mabasa lai abne bagai ang kobogo tini joto Tiprasa hani lukurokro toma NGO toma society joto amati hai je prosini borok dofa satok jagai tong pitok jagai tong lama koma hingmalia sachung kene hinglagdia horsal hinglagdia satni asai ma hawasi salo bikirini horo bikirini bihi khoroksa busaino loget himraglia busai khoroksa bihik no security romalia bobotui jugo tongkha te bobotui rajniti khai seng tini obo hai safarman tongkha tamo rajniti go bol khaimani bagai tini obo seng masul majak bo rajniti khaika seng tama rajniti ni bagai tini omo manjaka abono seng wansok jangnai jora sokpaika abni bagai illegal intruders government tongsak obo o hawa tongnai abni yakni yoklani bagai sini coba ngai abni bagai seng jotono ko TPF ni bkhaktei khaidi buskangni salo joto pal khlaigai boys race khaidi sidi public by surogui rohor jagnai Siero asogui nai boys race khaidi nirogni boys biang thangkha tini o boys tini o Tipraha o grai ni bagai ne Tiprasa ni sinimung identity kri ka phatar hawo o Tipraha sabri ha buisini simania abni bagai tini
o soba no TPF 7 years single soba khai tongo bisojini bagai bisojini soba ni probo joto ne ringka kebo phairek bai krei tangai phairek ya tini soba khai piu nai seng aro beneng phairek yang piu nai bopro phainai bopro dofa basa sini bopro sisa sinai otosa nang continuously nini takuk bukung nini nogo busa butui hajo kebo sep krikha amne moi Tiprasa dofaro basadi sisadi joto thansak lagi sini right sini odikar the illegal elements je samung hamya khai tongani aboni protikar aboni protirod aboni against seng baksa ke basa nanangai khorang disana nangai obne bagini tini nirong saklaibang abne moi buskangni je pha soba TPF ni soba dofani soba hani soba a soba go nirok je man matui keba financially keba economically keba morally keba spiritually nirok je janja mama tui TPF no je support khai tang nirok pai player sobari sibai tei buskango bo nirok tei support khanye hine ang khasongoi tini nirok no press media bisin tei buskangni soba no nirok ni thani bat ya farmang tini mar hor nirok tei kebi sungdak nai jatong kaisa sungmung sungde specific bideba bek tabuk de lor soba thana hin tomon incident no tei abuke specific bo incident na tei norok ne buskang senior incident sengora ne kabang man ulek khai khanai di 20 tarik ni 13 tarik ni jotota 1 year jeng tabo specific kaisa soba ya obo soba ke continue ling tongkha tabo seng bisam kon si soba bono seng kalek khainai borong ni tamo action ka affair khaija ka tamo tini jora tei police borong ni tam khaika bori 1 year jora tei seng joto data nanai bobo busuk jora tei bo action na jaka affair bahai khaijaka abono seng data nanai jesek mansak ta iraning je koekta je ing tongmani abono to joto tongnai abo kaisa specific ya ar niwa sengno bisam gonjani usukani gotna nirok saimano nirok ni bisinte nirok nang help sanai media ron thani joto data tongo nirok ano data rodi o ek maso koita incident nangkha o ek mas ni bising koita incident nangkha pisle 6 manai o koita incident nangkha abo joto no tigini seng soba khainai je chini soba ke obosi tini soratei law and order mungsa action kri police प्रशासन tangai aboni FIR ni ba aboni mungsa action kri tini culprit masa kai tongo culprit ni kuno strong FIR borok sunam ya tangai aboni bagina kuno tei bonu phika media rok sa sero victim sengja angka aboni bagina oboti hai o Tiprasa ho law and order samung khaije ni bangai encourage mai tong hatei be culprit tei seng nogo tam hosinai abo belai sanan thangke seleng ma sengsa hai criminal ni agency hai ke si police प्रशासन samung tang tongsi kebai kongna sana thang khangke abni bagani obono sung belai ke saja gyang abni bagani oboni protibade tei kebai Khlai gei boroni affair sinyari joto je incident nang jak boroni kebai affair borok take up makhainai te aboni mote bor action mananai te abono tui sung human rights commission pojonto sung abono joto no rohornai te obosoba oro thagnai hai ko gya obosoba chengnai te waisa tei bu kotor Khlai gamono continue tang jaknai tei nironi ani sungmung ke sungjanai tong